U oftalmološkoj ambulanti Poliklinike Medical možemo napraviti sveobuhvatni oftalmološki pregled. Možemo učiniti sistematski pregled ili kompletan oftalmološki pregled koji se sastoji od određivanja vidne oštrine, mjerenja vidne oštrine, pregleda prednjeg i stražnjeg segmenta oka, a u proširenoj obradi možemo učiniti i OCT, odnosno optičku koherentnu tomografiju stražnjeg dijela oka, i također možemo učiniti mjerenje vidnog polja oktopus perimetrijom. Najčešći problem s kojima se susreću ljudi u srednjoj životnoj dobi, a koji najčešće viđamo u ambulanti i na sistematskim pregledima, su problemi sa gledanjem na blizinu u pogledu staračke presbiopije, odnosno staračke dalekovidnosti, pri kojem pacijentima postaju prekratke ruke, ne vide više jako dobro na blizu i potrebne su im naočale. U starijoj populaciji najčešće se susrećemo sa mrenom i sa staračkom makularnom degeneracijom.